Porque saya me gonu ke share tau channel, porque subscribe me mo ke tau channel. Hom ke rea hen ki e whakaukau, wha o hake mau peo pe to ko lotu ko mea whakafoi tui pe ia. Pea na hake mea koe ni whanonga no maranga i koe ni o e pare mea koe ni ko whiri, na te koe ni ko shaso valeni po tau whamarau ke o tua. Ka ko whamau pe ke whahino hino ko mau tolu, koe ka mea e koe lotu ko e whamea whakafoi tui pe a kita, to ko mea pe a kita i api. Aru kita e he te ngā oe pa te kehe ki tai ai, koe lotu ko ki mepe a koe api o koe whai ai, ka toko o koe aru koe ke politikare, koe mao koe hopoto o he koe ke ha mea ai o tua, koe ke lava he lotu e koe ton ke koe ke whai whafoi tui ke neanga whahino hino koe, ki mea te ke whai he malai whaka politikare, pe koe malai ho ngā oe, pe koe malai ho ako, pe koe malai ho whai tu ni tokua, koe ki o tua koe ke whai koe ke hao lotu, koe ki o tua pe nof pe api i o whafoi tui pe a koe. Sio ke whakaukau koe ki o tua si au pito ia. Mai tua o tala noa ki ai eto he tapu. Whanonga ngā he uhinga ka lalahi koe ni. O ko tui to tonu au o pito ki tauhanga o te ke i whakaukau koe lotu koe mea whawhoi tui. Koe o tua koe o tohi tapu. Mahalo peka pau ko halot peka ko hatua matka koe o tua koe o tohi tapu. O tua koe ulot koe kristiane. Koe kai ko halot whawhoi tui. He koe o tua ne pure i mea koe. Whanonga ulua ki en koe ulua ki. O koe ke whakafoi tui e lotu e ke o tua e tohi tapu me o tua ke tamaha tau eiko Jesu Christ. E koe o tua e o koe ai ho mo ui pe mo o ngāo i. E koe ngāo i koe ngai ngāo e koto, koe ngāo e hoku nima, koe ngāo e hoku ngutu, koe ngāo e hoku mata, koe ngāo i. Koe ngāo e hoto loto, koe ngāo mea koto pe o koe wei ho sino, mea koto pe ho mānao, mea koto ki he o tua koe whanonga lana apostolko Paula. Ngā wai tā whitu uma aha no tauhi e nima o tangata. Ako ne winga koe o tua koe tau tui koe tau mo ui. Koe ko o tua tauhi e ke nima o tangata koe pehu ni masiwa i ha mea. Aene a whio koe aia ua ana ai whaki mai ke te tau tolu furi pe ai mo ui mo mānawa mo mea ko tau pehu. Ia te ia tau mo ui mo tau ngāwe mo tau iai o hange whoko e lau ai ni ihi o kau mau ke te mau tolu o pehe. He kono hako whoki a ki tau tolu. Nga me whea o pehe ko lotua ko ki mea whakatwhoi tui. Hiri koe mānawa ko ke ala ke whai ho ngā ue, koe mānawa ko ke whai ko whakaukau, koe mānawa ko ke whai koe ngai whakapolitikare, koe mānawa me he o tua koe ai u ke lotu ki ai. O whamma peke o te tauhanga ai ki hange ko ki o tua si isi koe no wā. Koe lotu koe nia koe ai lotu whakaristen, ai lotu koe ki he eiko Jesu Christ, koe māmai au whemau e Jesu ke ulu atu. Koe whekau e koe lotu loi pe ia, pehe koe ki lotu whawhoi tui, koe tae lotu, e pehe to koe ne lotu, koe ne mea whawhoi tui pe anai. Ui koe tae lotu, whanau koe lotu ni koe uhinga si, koe lotu mo ni koe no lunganga ni. Ko ki mau tolu, ma te vai ni ma, ko ki mau tolu koe mama o maamani, koe kolo o tu ia funga mo unga, o ki kai tene lawa ke pūri. Pe talai hai o tutuha mama o ai ke loto puha fua, ka ke tunga mama pe o kuulu atu e ke kai ko tō pe ku he whare, pe he foki. Ke ulu atu mo mama ke ha ke kakai ke nau mamata ke mo ngai ngare rei ka malo ia ho mo tamai we have ani sike wa me fa foi tu e lotu e ko ni ai kristiani ko bo kristiani ko fe ma holo do ke ulu atu ulo i ho ngā ue api ngā ue ulo i ho lea ulo i ho whakaukau ulo i ho ngā ue whakapolitikare pe ko fetu ko tope pe ko ho lot ko alu ki uta o ton ke ha tu ai ko to taha lotu ko ke ai pe ko ki mama tuto tuku e ufi api, pake alu ko ia o ke anga whakate volo ko ho alu ngai wheitu ko tope. Kono tolu, koe kosperi koe ningo tau tui ke a ngongo leo e ko Jesu Christ. Koe wholofola ai o tua ke whakaulo e mama iho tau loto. Suka mea mau inga o bitoi. Koe pake mama ia koe ia o kuulu atu ai whotunga o kalaisi i te tau tolu. Ko ua kurinto vai fine, pere vai paula koe o tua ia nane wholofola. E ulo mai ha mama me po uri pe ko ia ko ne ulo i ho mauloto ko i ha ulo atu o ilo ke lang e o tua i he fofonga o Jesus Christ. E ka pau ko ke mo ui he kosperi, ka pau ko mo ni ko ke ma o Christ i ho loto. O ku ulo atu ai, e fofonga o Christ, e fofonga ofa o Christ, e fofonga fai mesi, fofonga whakamore more, fofonga kātaki, we eiko Jesu Christ. I ho of mea ko toa pe ko ngawe api ngawe, pe ko ngai whakapolitikare, pe ko fei haka pe ho mo api, pe ko aluki uta, pe ko whakauri i harapure anga,
o i kai ko mea whakafo tui ko ki mea whakafufu ho lotu pe aspa ke algo fai mea ke kono ho kono wha o ku whima o ke lotu ko ni tau tui ke e ko si sukraisi o ku whima o ke mamata e kakai ke laka ki mua aho o mo ui tau te whito ke whakaukau ko i taron ko timote kurak timote vai whaves tanima ko ki talavo ui na ange ke taki i he siasi Tangarewa e Paula ke mamafa ke ngai mea ko ia. Ai ngai mea na whainu hino e Paula e tohi. Toka ange lau fora, toka ange hoko ne mo ui ko whai take anga i he tui. Toka ange ui whakasika ka ia e taha ko i ko ne talavou. Toka anga ke ngai mea ko ia, ke ngā ui ke ngai mea ko ia ko uhi. Ke hā ke he kakai ko toa ho laka ki mua. Sio? Whima ki talavou ko ti mote. Ko i ko taki ia o siasi. Ke sio e kau mātu a sia si kua laka ki mo. Wange pe ko pare mea kon ko tau whiri a sia sovaren. Whi mau e ke tau sio ke laka ki mo ene mo ui. Ka pao ke tangata whaakona, kustam ke tuku e kona. Ka pao ke tangata nai ke whaipe mo e whi awaki, kustam ke tuku mo e umea kato ko ta ngaria mo e taki o a whonu. Pe tau tau te whitu ko whanong, kau e taki tau sisi ta ko tau whiri. Ko tui au nei pare mea e tamatu i loro tō ngau ke tau tō ngfutu si pe hia. Temne pare mia ni ke ukarala wakata kai ke koe pare mia si tahai ko free e kakai e tangata koe na sovereign pe au tau ke sio e kakai ulaka ki mua ene mo ui whanau pau ai ke whakakata ake pe heu ke whai pa u te he to ai ke tangata pau koe sovereign from more ure atu he o kulakanga whakatau sipi ke te koe ton peke tuku ngai mea kono hoko koe tō tāpeu ne maa ia si isu o mahino ai ko ne lotu ana ai ko ne ki mea whakafo i tui pe ana. Ai o mahino he whakaukau ko tō ko lotu ko mea whakafo i tui ko tō tāko ke mā i koe e ko sisu ka ke mā i ho o kau mo sisu i kei te ke whi whakahai he au e kakai o uhinga reo vai. Ko tāta e lotu ko te ke mā o e koe karaisi. Si o ko pēhea ko lotu whakafo i tui ta tau pe mo ta e lotu, ta tau pe mo ta e mā o karaisi. He ko whanongo men whakafo tau e kia mā ke vai valu. Pea kai ha tā tene mā i au mo ngahi tala i au e tō tangata e tō tangata ala fia kai whi au waki moanga halani. Pea e mā i e tō tāko ia e whanau tama a tangata o ka haere mai ia mo e nau a ene eiki mo e hao fia ia e kau angelo tapo. Sike, e ta rau i lotu a fwoi tui mo e tai lotu. Ko hei uke whemau he eiko si sukrai se ka uku kei pure anga, uke whare a rea, uke ho ngawe anga, uke ho ngoe anga, uke hala pure anga, oku tau ke whakaha ko e karistiane ko i ho o lea, i o whakaukau. Ko hei me asia ko e karistiane ki tauto. Tamai si isu, ko me pe ilo e kakai ko ka waku mo tola ko mo wheo whaki. Ko e whonu ofa ko e hotoroto, ko e hei mea ko e siria nao ne pe he. Ka ofa ke mea kotoa. Tōku i ngata ke aonga, ne ongo pe ko hai. Tau whakamuia. Ka koe lotu koe mea whawhu i tui he koe lotu koe ke eiko si sukrasi, a eiko nai ofa mai ori oa ne mo ui, ma ke tau tolu ke tau mo ui hai. O toton ke ngā ue ia te tau tolu whawhonu ofa e tau mo ui. He koe ofa tene ta ofi pare mea koe ni me whea koe, ka ofa ki a taha. I ka te whai whea waka, ofa ka kumari ka te whai whea waka i mua tako, ofa ka taha ka te ukai haa mea, ka te utamate i, ka te tuku hifo e sio. Koe ngahi mea ka toko i ai koe ofa, koe mea ai e eiki ka tau roto. He koe lotu koe ni ke eiko si sukrasi, tano kia himi, tala e lotu ha eiki ofa mai, eiki nai ri oa moku, o tōke u hawai. Pea koe lotu e koe toton ke asi e mo ui e pare mia, koe minista, koe tangata ngāwe, whiwhine ngāwe pure anga, tō taha ngōwe, whiwhine o wharehanga, tau ke asi e tau mo ui, ai ofa koe e tōn mai mo. Koe te mau ai e lotu koe mea whakafo i tui pēia. Ka mau hanga whakaulo e māma koe ia, e wheitu ko tō pēku mo ala i Sisu Christ ko mau whamuku. Amen. Matu ke subscribe mai ke tau channel, po ke sa iai. Marawitu mo mea mai, mo mea tua whātu.